inzira y'abandi abashije nkababiri bashatu bana bareberera umwana ogu then ishahari izire yashanga umwana atakurra nge niba mutwira ha polisi impanga regi ibintu byo niho yabane bitebeza mutwicereze turebe amakoko gemerire ubundo kazire cyo wayegamu n'icyo waruriretingamo katureba amakuraga emyaka 19 yakatemye bba Kimbogwe Budala nti asana kakane akimanya nti basajja banne kati bagulira amata omwana waabwe bwe yasuulirira n'atamuwa buyambi bampa 10 nengulira omwana olugoyi noonya 10 kya mwana kuba kitaawe talina kyampa Nansoboga amenya amanya g'abasajja bana bamudereza nga bano basobodde okumuwa ssente okulabirira omwana wa Kimbogwe kyokka Kimbogwe yeeganya omwana wa Nansoboga gw'atinkiza naye era nti alina obukakafu nga Nansoboga agenda mulejjesa mu basajja abalala nti be bamuzaala. Yaŋŋamba mu maaso ga maama we ne taata we naŋŋamba ono omwana si gwe taata we weesibye ku mwana wange osobola ozaala omwana omulungi ng'ati bisale yali bebi sazaala omwana omulungi ngwati twala mwana wonze nkole bya omwana onkakamukake nkukakamukake kati atali kitaawe mukakani. Kimbogwe agambye nti Nansoboga yali aganye okutayirira omwana ekitaawe omutuufu si musiraamu era bamutayirira omuwala yanyiga n'agaana okuyonsa omwana okutuusa bba lwe yamuwa emitwalo 2 ng'omwana akaaba nnyo olunakkiriza okumuyonsa. omwana ono omutayiridde naye mutwala wa taata we ng'olutayiri yannaku ezi 3 amutuuma erinnya olutalo lwaliwo ewaka yagaana oyonsa omwana ekiro kiramba wulira wagaana oyonsa omwana ne muwa emitwalo egi ebiri ayonsa omwana nengimukwasa kasana gimukwasa n'avakirawo ennywanto n'ayonsa ati omwana. Mu kiseera kino Nansoboga ne Kimbogwe bamaze emyezi 4 nga tebabeera wamu era Nansoboga agenze mu ofiisi y'amaka abaana n'eddembe ly'obuntu ekulirwa Collins Kafeero ng'ayagala kumupangisiza nnyumba omwana abeera n'omwana kubanga akoye okubeera mu bazadde be. Byonna byayogera taagala labirira mwana waba tapangisiza nnyumba ngenda beera na mwana nange siina kyenzizaako atwale omwana we ngende neeyiye. Nansoboga atadde bakakwakulizo nti Kimbogwe bw'aba wakana nti si ye taata w'omwana amukebeza endagabutonde era bwe kizuuka nti si ye taata we ye Nansoboga mwetegefu okuliyira Kimbogwe. Wamukebera nga si wuwe nze nzindiridde okunoonya ssente oba Kimbogwe alomboza ennaku Nansoboga gy'amuyisaamu nga byonna byamukola n'omukadde azaala Nansoboga abimanyi. era yayasa piki yange n'agikuba amayinja n'anjira n'amazzi nga ne nnyina waali buli mulimu gwenkola nnyina ankyojjanya ne bangoba teri mulimu gwe yali ansanzeeko n'ogwaleero gwenzigiddeko wano bangobye meseji eri awo omusajja ansimikidde meseji nagamba tereza ebisumuluzo byange. Kimbogwe alumiriza Nansoboga nti si mubbi mukakaalukanye nga n'ensimbi ze yali asonze okuyamba ku Nansoboga mu kuzaala Nansoboga yennyini yazebbira era omwana bamuzaalira ku bbanja. Omwana atuuka okuzaala nga tulina 13 mu nju mugamba muna badde nkusaba oleete essimu kwe tubadde nga tussa ssente. Kyokka Kafeero abudde Kimbogwe okusooka okukebeza omwana endagabutonde nga tannafunira Nansoboga muzigo waleera bebi ono. Naye ensonga zaffe oba zakwawukana oba wakati wammwe ababiri tuleme okuyingizaamu omwana oyo. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu eno ku lwa gano gwamakuru agatwaba turumu netugambaho but ekyo kimwareeba nempamyana no mu byaro byitu na no mu maka gitu ensonga nkezi obumwe noshanga 0 okati okutandikiraho nyoni nyebuzo omushiija arikuba kandi ari ebo arikubasa kureberera omwana we kuko kashanga atakumureberera atakumanya omwana narya ki maybe yakirubire bwokushoma namanya abandi barimu nibashoma takwenda kumanya oba yashoma oba yajwara oba yarwara abantu nkabo nimbebuza konka otakacwerire omushiija omushango omukazi wawe amureba omukazi namureba and hine kunamutinarira muhago kuba nawe nabasa kubatanguhi omuringo gwona ogu n'omwana w'omusagazi onkuteekateeka nkutakagizire ebintu bingi n'omwana w'omusagazi owoine kurundana kure washanga kijabirire murundane akarumo cyakariho o making sure ngo yakaguma hoja akakoreje
then niwo muka ugumeno yebi warayiye mwene muombekane mugire himwahika somehow waza byaza kubere fato mubanze mwagire himwahika kana ko kubanza first of all icyakabiri umusigazi namurashi he's still young no mwana muto akiri munaye yiya no mwene atakagira mustar je kugira ngo nawe ibintu abase kubikora nko kubishe nabanyina bari kubikora so ninjangwe empanga legend yebasa kubera kufire kujabiriramo aha bwo kuba nyo kunani ndebo mishoje nareba jampe iwe narana guceza narayine bwambo binji narana yefuro wakabi azifu nko musigazi namuceze kitinisa ngene nayereba nka pro aha musigazi so amherwa izoba umusigazi no mabashisha bine bwambo biki actions zabo nazo nizicererwa bako acobwa gumana kusigaho na agenda then agaruko bundo mwazi ukora tonga nabyo ratonganeho ubundo turo twabantu kwatambya mabushesha so nyoko musigazi namureba ekizubu cyangwa bwo mukazogu umukazi nareba ayine bigambo binji naguruceza nayireba nko wakabi nkebyo so amherwiza waninjira ngo mwine kwa numushitama mukareba numurga hino muzankahi kandi njyangu tugaruko mico yito yakare eyo kushanga ngo umuntu no involving abazire bawe no involving abarana no kurango mukazo watunga yabana shachi character chi na twazata then bitaka kuremerera wenka in case they omisho hadire cyabo murondo kumwabasa kujwangurana otherwise nibikuremerera ushango mshatnyona nyokota kumanya nabazire bari hare yerere hato bani kintu wo muhenderera ha police mutire ndahimwagire so ninjangu we need to check our behaviors that is true cyo wagambe cyo kuinvolve ngabazire but chinde maybe nana umunshonga zamakani binje bukwabiro kwenyuma ebitutakamanya so nano kutwa ngo bamukaza jump bana gambisa chi obundo enakunebasa kunyijirizo shange wa actinga out of character wabo muntu owotari ahabwepera eyo kubanora rekanga mbecha bitkande chinda yarakakore ko bujwina ona mazima myaka nkebiri yonka muzari makana kamwe ko kubanza ukora umuno jangu umusigazi no muto nawaza kurena no mwishike no muto waza kurena waza kushanga akamutoye kabaja kandi mwene cyabire hore kamwe tugumze muto tine communication yaberuho bakaba takumane cyo bakuzamu so niyeje mbera and kushanga yes kushanga mbera niyejo warena no musigazi na umushange mwe nateka ngo umukazi we nakoregana na nyina bambona bonesa so none mwe taro communication ya mani mwe ntebako ekintu nubachitwara kucisha tubine plani yo kujangwa hato mwana twamuzara yaza kuba hata umyaka 3 naza kuba nashoma bari muno magire kuzara ngo akabine kumisha tuzonko munju mwe like taro communication tubakumanye cyatayiba kucitwara erizo kurira cererere bibatandikira burya barirunji so bashemererwa kikabe kiri kirunjo mwe tutakagire tandike bintu kebyo twagire kutwagamba tukamanye kutora twaze bintu bitoro umuntu tuzamo indeed Ntwija kuba ntwakira Gideon Senyomo handi hacomisha hawa kashonshore chako murimo gwanje nija kuba naturetera umwe abakozi ebintu barukora konka tutwara mugisho gwo kwijutya ngo akashesha kayizoberi twine okwehandikisa kwa ba members ba parliament okucyangwa base kwetaba omukaripagano ningashi kwayahayana kurabe kurya hagati yabo ahabwa member bwa parliament ahabwe biceka byabo ebakurugamo kandi iki kiriho mwihanga ryona nabwo cyo nitoburengera wizoba twabasa kurutonda nitekwa gumiza munite twehandikisa kandi nimbendeza okutambura je nimbendeza okuhikaje benimbara abantu bakuronde mukono bakuronda cha was like okay tine kitakurusya kandi buri kimwe no kitutukira mwenu ngabenye nango bantu mwe muze ahamyanya yibabesiremu muhurire abantu ebaro kugamba akwabarga kwehandikisa hina baremba mbija okutongoreza je nominations zabo kandi bakabagambirana na manifestos zabezi binahabwe biceka byanyu reka kushitamo kareba konka ukahurire cha ikijema yagambo tunyorya nduntama ati niyoruka kutameramo kandi kwa kwishira iyo ari umuntu kwa kugamba no kwa actinga no kwa expressinga
ukajuti otwonka shijembe chabe nagamba kati checho tembara nabakajiyankahi then you choose the best leaders for your community nabwe cyo ntubendeza ebirungi byonka hati na nyenchakara actually hati na nyenchakara already electoral commission yamazire kushohoza engenderaho ninga cyo twakwesire nka guidelines ezerizo bamanyiwe nka MP arikwenda kwesimba wamara kurga electoral commission nibihe byosheme kuba nokora nibiha ebyo tasheme gukora kandi izo bari nyamuhazo turebire na electoral commission yihanga ryona ya announcinga ngwa karuru ninga shaka tweta ka general elections ntuzakatera ebiro 15 ebyo kwezi oko kubanza inyuma ho bakabarangirire ebire bindi but nyuma bazaba confirm injire ngo 15 ebyo ko kubanza nebwe obuturabe netutera akaruru aka general elections and of course nimije bagambe tuzakwantubireba aho misho umumpapara z'amakuru bitije nka TV wese tuzakwantkuretera byone bikwata aha exercise je ya nominations izoberye izoba na nyenchakare mbeno takafera ogume aha TV West yawe tegeriza Gideon Senyomo ari kuturetera hawe izoba yatureteroha ukatu twire ntukora abantu binji miningo takushana kujani ukuwa kuburyokwe Waso ineka idea business toka amanyokare ba arimo nakora business ejo no hinda kumanya ho kutandikira ntikira kwe kwasa twine capital turese na namanto shaka ka capital ko akoine noko ko bakoze seninga kacari yako okahine kibara muno batasya omunshaho zabo mbona ntwenda tugeze kujya test tugere twakora bukantu turi batikita bari mu town cost of living mune yongera rent ne yongera ibyo kurya nibye yongera buri kimwe cyona kirimo cye yongera twaba tutako ni twabo kokoro mwe kace no shanga byaturema kandi ati obundo kushanga tine cyo watanje kora nkibasa kugumira munonga so cyishemera ngo mukozi w'umurimo wanyuma abaziyo yiwaho botarho mbire ntaro Gideon naha aho kwa hatayira kutore ko murimo gwanje abena mbanangamba nabasa ibicori biha mu bhunga bambe komere ndyaho Inebingwire naja tumunywani wanje Charity katakunda musiyane chikuko bire no kukusa ekintu nije nabrageta bajamu nije uninga tije tumunye sasire nije babari munonga gutereza akahunga baruzaririye neza kumura abo cyo bakashanga umukembera nerije ba presidential candidates mbagumiza mu nana okwetorora ihanga okubasana bukurondo bushagiki nabo babandize kwihandikisa then bo bakaba commission ndo kugenda bakatandika kuronda akaruru hatwaza kora saho ba members ba parliament nabo batandike bagende baronda akaruru mende ngwezi yindi zona kuko zirije nizitambura muzakire so ntureba ebicweke bindi mbabihikamu nabwe cyo nyenda ngo manye president wawo wo kwenda kutorana ningo wo kwenda kurure byaro kugamba owanyi naisha kwija yo ryari keep updated omanye okorije kuba no horikiriza abantu bawe omuringo gumwe oninga ogundi tutakabitwara just for granted bari no batambara Museveni murebera cyori kwagireyo agambireke TV West yaha umane kusiha makurago omu makuru gitaga cencuire nabwo cyo tinkwendo gumenuzo ko ketorora gumo yirukange karigaza kukashahi bergati obe washiromuka orebe president wawe owo kwenda kutorana armucheka twine banandara mafabi twine ba Joseph Mabirizi twine ba Munyagwa twine ba of course President Museveni twine there are so many Chagulanyi of course nawe tukumusigayo is one of the popular presidential candidates that we have here Gonowa Nup nabandi kureka nyoni tinkurota uriyo wa common party yashikaha uba kwetu wursania nyenda murebe jo murisho ndebo kwa rukugamba ndebe yaba naye nakakase bya rukugamba ntandike kumuteka tekaho aza bamba ine manifesto nonje kwatse bakazi azaba bakazi tereke kutina kuzara ngo mukazi naje tunyuti nyine sente zo kuzara tabana bari expensive tuza kubantu tuzara busha abana baza kwa mabasho message zabusha mwenu tuzare ngo kwara bari umushija biratinere kutwe ko mukazi
Reka. Chachiheho abuko muri yo government neza kutorera. So of course bari buno batambura. But in already abara biro mu Western Uganda but wewe nyine takizire mugisha muntu tubetwa muri biro mu Western Uganda nabandi kasibate be namuri mu Western Uganda of course award Sania na President Museveni na Chagurani nabandi tubakize but of course ntuza kwa tubahereza ebikufa yoko yaro propaganda ya mane mu agenda social media but tukabe tujate list yesige amakora ga TV West kujaba no obeno ho hiwatunga amakuru agacencwire agamazima kubukubire wa politics social media kuri hakazayo ba reporters bebishobobo nemwe mbabihindura nemwe babwitamo AI nebinde bigambo babyiho umuntu babiteko mu background as if nwari yona ahantu ho biyone bigambirwa so uko mutahesiga munonga nabeshengereza ko ninga mukoratire M2 eriyo mainstream dene kagarike kazana kuriya aha M2 hatanka TV West nemwe hari yabo abarukuhereza gugenye nagakubagine bwino ukabone hiwatandikira turinzire Gideon Senyomo ahabwa munywani witu owo murumogwe okubasa kureba uko ari munabikora konka nkabe ninyenda ngutweteka tekeho umaka gate auka no shastane izire yaye nangu yetandikira hamaka emangu yatandikira mukazi no mushija na nabana mbamba rugenderamo ngabe nyenda tukwate nkomucwe ogwatwe na kwatanisiza hamwe tukarwanisa stane n'emico yayo yona iwataka kirebire ngo stane eriyeta hiro maka gate nta heriyo nerwanisa rero hakabura nyencha kare yikanisa akabura nyencha kare ya community akabura nyencha kare yihanga babeno manyango kiri nyuma y'amahurire se mwe kubirije ninkushaba ngo berwanisa otubutunu ebimwe byetize bihingura iwo mu makagawo zaro tweko butakabukuke abana bagumeho abana bakure abo kwantureba wareba bibisiyaga modro ukargayo ukareba ukashanga ngo amaka abantu ntutano mukasheshe no mwabazyo ukargayo ukashanga ngo mukazi tacibasa kugumereka ngo mshija nguti ya leta mitwarebera umukangwe rizo baryasarana mbwe ndiyasarande kantoro kenje nenzo wa boda uksika chapati manyo wa champereze yo mutwaro ukashanga umukazi atachitina completely and also ubiro ko shanga umcara kurugo mukaye kuza kushamba na heri chikachi bakire kintu cugumire mnonga konka hatu iteki tazanize task obu yatora nanke jinanye natora kwari jesha ibiri ninjesha mukaga kwari kwari agambe gurumwe ningambe mirundi ebiri oyebuza what is taking place so ninjangwe mwe tubiyeto mu mutima tumanye ngo Jenistan eriyo ne turwanisa tubaso kujurwanisa tutubutunu tujya kwari jayizire kufutera kingo rugize mushenjo yesize ahara ahwere kinaga noja no iguro rwijino gumumuka yawo aho obwatabona cyo kureto muka please yeyiye mpora aho mukamuteke kacayi mukaruti kine shukari ro muharaje kuyandeba kine shukari eryo munyorrenje dene ryanyencha kare ndiza kuba beta otherwise ibintu byaza kuturema byakuturemera cyo recently hariho meeting yimbire ndi muyishomero rumwe then nashanga mukuru wishomero abenagira tubantu mabazire atumweterezo mu makaganyi ati numugenda mu rwana mutongana abana baryaho atumwana ayiza ishomero ayine stress atokije umwana ataconcentrating mu class umwana performance yeye hinduka okiza gamba nawe akuja tinyonye ne stress atomukana hanta makutamana kutambizaje mama nabana ayumba dade nabana ayumba ahura no uriya mama mukijira na heru obu yataho umujiniyo yakucinjirana mwasi mwene ekayo nebefato so shanga at the end of the day kiri mu kiteganisa abana bitu oshanga ngunko mwana w'emyaka ari nko P6 arimo na kujangwe na inda kuba single mother in future atakabire no kwikaye bampuye atakabire no kukanaja atunye ndambe single mother atinko ndaje umshije wabananteje kambe ninye kore bindu kwenda bici abuka maybe ni tabazire bitu kucyamunga ba mama bitu mwene oshanga ntuntugambera nase mutugamba abashija bitu so mwana speaking obanoga mana munyano jata terero manyemo yazatayiziranyire mutibwe nantama cine batato twebera na yenda tuge ungana naho kwata timenye na kumutugano kuja konkana jant kafe na
kusasa aryagwa handi so shange bintu nkebyo turi umuntu birabamo exactly echo tubasa kucuranisa so tugezo and turebere hare honestly umujirota atekere kandi kecerabeho otonkasigaza businje abana banje basigaye barije batatu bazembu actually one of the factors is zirimu nezituma performance y'abana mu mashomero yacendera ni effects za domestic violence amakaguba kurugamu mwana mwana na kuroma environmental toxic so mwana yabarya ishomero shangana yerarekera na mama inaza gachote naza kushanga bamwisire ninga chininga dade bamukozere nkechi so shanga mwana na yerekera abana babura ku performing aje umwana umutera ngutayine magezi kumbe niwe urumu no muteganza program ya sisibuka ekirimu neje no mishe dakika 32 izaraba ahari shahemwe tinkumanya batutegereze Gideon senyemo batwaza twazakuziraho gatwaze twazo mukahumuro ko kamazi magara mutwagaruka hani impapura z'amakuru Dani Vision nabukendeza ikiraha dena hasigara Gideon ahari izenje ja kumwakira otakafayo katumure batugaruka Nehinda nomanya munywani wanje uriya muzeyi bamushangira inobonero bwa mpox aza myaka yemikureji nayetenga eshara zitu namazima by the way kaburabuzo nomanya ngo abantu binja bari kwita uburwire bwa mpox n'abarwire ba sirimu shukari n'abendyambi hamwe n'abantu bakora bine ndwara zo bukuru aze birebi mbire ntacukura terenshonga za mpox mbire ntakumanya ngo ziri serious mbwene no kimanyisa ngo umuntu yayine uburwire bona ayirukiro mu irwariro ego nugoma smart chikwetaga kulinda wabo inobonero nkorohere orushija okuterwa mutwe na no kuhenda kurukombiri iweza hirwariro ryonero kurihiyaho naho otakageze samagaragawe munywani wanje nitwetaga kumanisa bacari bitubona bakerinda manya mpox yo akakoryo kayo no kugitamba bukirakari aberuko nozi ya munonga n'abari kureba ubonero bakagizaho kwejanjaba ninga bakagumana ibibuzabuza kumamagara gawe tungo bujanjabe mangu okurwo mbashaho abatendekirwe kurungi wayiburuta kurungi ukumanye no kukiraho irashyo mu kijamagara hana bigitari yo kushashurira note munana note note imwe note mukaga ninga sho yoherezo butumwa habwabusha ahari you report ahari 85 note ubutumwa no kukiba bicitongore cy'amagara n'abatayi babo program ya sisimuka wabariwe hakiri n'itwe kurwo twatandika okusianejesha hakandi tuchirumu netugumiza muntu kushaba ngo etwegiteho a social media platforms zitu TV West Nehinda ejeniyo Facebook yitu zayo liking hashtag tumutko ya sisimuka a TikTok turiyo TV West Nehinda jishange ya TikTok imaba X TV West UG niyo page yitu following teka yawe program zitu tuza kutushemeza twahura kurga ahariwe akire na kepapura z'amakuru New Vision hamwe no papura bakende twatunjira aha twaza kureba New Vision aha mutwe baramuno wa 2026 electoral commission issues guidelines for MP nominations ko twagambe nominations nezeri zoba na nyenchakare somba nchikabe kiri kirungi wagumana tegito program zitu chamango makurugita gacenshire ntuza kuretera byona ebyabaho nominations okwetoreri hanga tune ba reporters ombicho ka byona almost byona ebihanga tuza kwatweza updates date for general elections set for January 15th page ya mnana noza kuba no yeshomera presidential candidates set apart for votes page ya kana na page ya katano manya omu kwa kwese ba president wa hari abari toka manya inota yiro
ekishanga kyawe ushime kuba nokimanyuzeyo warareyeye hure manifesto yeye waza kutera akaruru bano manya ico munotera akaruru ntwaje no mitu bya healthy notereba Uganda gets first float plane to fight maternal deaths. Yes, necho busasi aba mama binje nabachonjera yokufa ibaba nabazara so bamwe bajango bundi Uganda hine innovations ezizire ezirabene zitambira ba mama bitu kufa baba bariyo mukuzara babireta. How government will spend 8.56 trillion loan turebera amakuru agakujamba Uganda imwe yonjera kutunga loan ninga kutunga ubuyambi umuvuko bakurabira umuroni twinibanza rindi twinitwara binje kandi tutwine sente so tuchura umuntu ugezaho kutunga loan apeji 10 babireta hundreds cross to NRM President Museveni ebyagambire bwabire ari omwanya okugwa actually babireta Museveni preaches wealth creation in Moya yes district no abirakorire campaign zeye deba ebyagambire amakuru ni mingi nutereba mucamuntu naza kuba ari Kakumiro na Kibale Yoweri Museveni naza kuba Lamo and Bulu City Robert Kasibate Sembabule Mubaraka Munyagwana naza kuba ari Machindi Robert Chagurani Sentamo Hoima na Hoima City Joseph Mabirizi Mukono Frank Bulira Elizoba Humwireho Nandara Mafabi wa FBC naza kuba ari Serere Izoba Chagurani was to address brain drain ebabugambiro bwabire ari Kakumiro Izoba area nyomwe bazo ndeba mafabe byagambire Hadzam Karamoja will be the best in Uganda ndibigana bakwita kana makuru ndeba investors lose 655 billion in fake gold deals namakuru gobusasi konka bishomeho orebe ikibana mu bagamba amakuru aga natwagenda mu district za Kitugu na Pada irebe bizibebero mu yongera kubateganza inguto amezi ebibyona babukuretera umuntu papara or new vision waja Anita Bax move to make Indian Ugandan tribe tuza kureba abahindi bijino business tuza kureza pharmacies turebere recent babintu celebrating amazo bagaba go celebrating so na jangu chikabe chiri chirunji maybe bakoraho community yaba Indian Ugandan tribe byana babireta hareba okubirabe nebukora nana okubira yambe abahindi abukangaza omuhangaritu area Uganda deba electoral commission guidelines ezibine ahabwa amazoba gerizoba hamwe na nyinja kare kuri rakatatu batakafera question mukatoto magazine mu vision yawe proud to be Ugandan reba abane cyo bakwesinza chaka kushanga ngo n'abanya Uganda babikuretera Japan hariho umukazi atwira controversial on politics za Japan konka izo biganamazo umukazi wo kubanza kuba prime minister wa Japan twaza kureba Japan tumanyangu na nihanga eriyo kushanga abashija no bakwebembera obani business obani ka politics mwene eri no shanga abashija no bakwabare at the front so izo biri nyumwe bazo Takaichi Nwabire first female prime minister wihanga area Japan namakuru marunji munonga mwarimu batawai all schools must have play areas abwachi amashomero gine kubagine emyanya yo kuzaniramo obane bishayi obane nkebyo munonga kaba bana bita abana nursery baby top class bajaho n'ikirunji abakangwa kwiza play nituma abantu umwe batakoraje mu class abukoretera then twaza kureba mu sports tureba She Cranes in a dilemma bajamu national netball team needs funds tine kwarazana mpira batine akaka facilitation batine sente zo kurebera abazani byo kujwara ibi byona then tureba
Varsity is thrilled about their new home at Hamzi empira ya za university za Uganda rebe biri mu bifayo. Tureba 19 winners set for Dubai. Yitunjira makuru agahiwe orukunda sports bantu mama kono menshi Chacom New Vision nindeba Ham Stadium reclaims sporting glory atabantu no ibara bene bazanire empira n'ebindi binji just nakurozaho shirinje ku mibiri zonka yetunje urupapuro mu maduka gona geto riri hanga oba na supermarket oba na petrol station oba waje numba agents bitu ilizoba nuko kurasha ruti aha mutwe katurebe bijo mu rupapura ora bukede uko henyine ntaho kwihana n'urupapura urwa bukede bita makuru agaramba jante bugumu mukwe wandisa kwa babaka ebife biri kenkaru mu Kampala Wakiso Mukono Masaka na Warara babito mu byona na nabakuza kwihandikisa izobere bari mu rupapura rwito rwa bukede orutalo rwa renti mu Kampala renti we also ask ourselves no kugira ngo mbabongize mishoro nabo kuriya ninga nabo babyetere bakaja ngo reka tubatugiye tukatahe ibintu byitureka tubyihe mu center so urupapura rwa bukede ndukugambira urutaro ruriwo urwa renti kwigamba mu Kampala akabenje katuzo muyizi wa university wa UCU bambi mpangare Rejero magara gensage abana basatu bafiride mu muriro atabona abantu bana bona bafa page m mukamutwere ahandi ni nyenda ngo gumize muno rebe byo mu ndoku mbagira nti business ya garage etandikira kumutendera ki okuwo musoro biryaha buza kamisona arwaha omwami musinguzi rujochi shoma yorebe ija kwa nonda anaryari iwo wagaraji uwo kuba novunanwa okushashira omushoro ahandi bajant president Museveni asubizo okucyuse byemfuna yabadde mu gwanga ki yabadde mu kifoki this is district yenwoya wahabirari then ensitano yebyobufuzi bajante bitundu awali embirigo kusunsura ababaka nako kutandise wa waliva wompitewo byona birimomu orugambo rwonna orukwata ku byobufuzi luri ku pages zaffe wano mu rupapula rwaffe rwa bukede encha ya lelo soma yobireno chakwa notunga ninkaha hali akarro bali wabakawulira then ye sente ngeri obukolero obutono je busitule mfuna yo obwo kweto bwa bwa story konka mbukora obwo bukolero obuche mbiryaha orugambo dukwata aba celebrities bawe aharmisa akisema kura na Zambari Brasio Ebonies yakutunka naba aromatic yes bari bakabandize abantu tuyenda kureba bari wabakikora obulungi then bareta Patrick Rwandaga ntubuchafa edobozi rye teridanga wo ebyo biri omubyemezano ndukuhendera bajati rwachi neck ego byembalangu nabyo ndababigamba hwaha ahandi utakaferwa amakuru agarukwata aha regi yitu ya Uganda Rugazi ija kuba netwaragana na URA ena Jembe Maroons Calvary Erzira n'ebindi Uganda Premier League utakaferwa akubi kugenda owa Liverpool ari ku kigezo cha Isaac ne Salah ebyo byona byo mu papuro ahandi dukenderera kimwe bajanto mu rwarezi rw'edembe ry'obuntu yafiridde ku boda ya twasharwa munonga uko mutakuba naturwana robugabe bwitu rero kwa kufata manyangine cyangwa cyasiskara but God knows better. Time for everything, time for everyone. Naruhendera narwashiringi rukome rutunje ahuje mema yayagambire hona. Yes, twabasa kuroza ho kace habya babiri mu mpapara z'amakuru New Vision hamwe na n'urupapara urabukede nabasa kugetunjera then ubase kushoma ibyo twakuroza ho na gandi menshi bwijire program
simka ekirimu negenda omisho Gideon senyuma yajata ateri izobe umuntu gwanje kambaze naguhumuza mbaretere ebintu bigenda omisho ebikwatirine na nominations zaba MPs tu ezito abantu gambaho and of course twatokuzembu election commission ine guidelines ezeshobize izobere yanyuma ebazo iwe yesimbire iwe agent woye simbire iwe PA woye simbire namaza kuba otakamanyire Gideon senyomo naza kuba ari kwa offices za election commission naza kuba natambure tekateko kweri of course ba MPs twabente bashaba mu respecting obwiro babahire twenda ba MPs babiri mwenda kwesimba kandi mushange mu agent umwanya nizo shahazimwe kandi ushaka umwe haba hakavuye no bantu binegade nabo nababe nabantu babo kubatamburaho ndio mwana bamuhiresha isha noza kono no yitaga kwija shazinga noza kubosha me kuboyine ki aboka kandi ati noza kuzayiba kuje kandi cyo papa ko tachereta kandi atutanike kutera induru ebe byona naza kubona biturambura akashekerizo bayitumanya offices zona za election commission izire mu ihanga already shaha babire set babire ready ebyona naza kubona bitugambira ko kwa hati katuzo mukamura kacha tuzakwatira kanawe umisho ko mutaka gati west oyihireho ebyo ikindi twashanga ngo kujirwaza no kushanga obutafaro bwakubire no butwara insulin ejo buruhire tubwacukora uko kumanyura roba bando tikakika kitakibasa kwenye ya stress so bibe bintu bibiri ebindi tweta risk factors ngero kubasa kuretera umuntu kuba aine diabetes harimo ekika kushanga mu kika kitu harimo diabetes nkikimanyisango chances ni impango munonga kushanga mu bintu shukari ubutafaro bwanye ibagamu genetically kushanga ngo imwimwe ekikurwa cyanyu ubutafaro bwanye no burahuka kuruha so baruha ubutakwesa insulin kimanyisango wabashyira mu ziri chances ni impango munoza kufuna ki shukari ishonge ya kabiri ni obesity ubuhango burengese nabuno bari ya chances zo muntu kufuna ki shukari ekizibe cya kashatu aha bengi umuhango munonga ojo shangango aha bwa fats ziri mu mubiri nyingi niwe bishaju niwe kenyino yine glucose yawe iyo wakubire no kozesa atoshangango umubiri no kora munonga kugumane nekendeza shukari umubiri naye rugahokora ki erugahweho atoshanga shukari takitambura kuzaje ahine kuzabo kugira ngo yasigara ahibine kujibika hariyo ivire kandi ni wari umuntu ukora ki yongera bene cya kashatu ni physical inactivity ni kushanga utakora exercise so utakora exercise obwiro bukushyira ikindi cyo kutwara shukari no maso inyama zikoze so zitakora zitakwita shukari kimanyisa shukari ne kuba handa akora ki ahera so nikindira chances zawo zo kubona ufuna ki diabetes umugambo kwangu yes so ninja twaza kubanza twareba no manya ubonero kingu hati nyine shukari iyo sugar levels zirinomo zone zabazere ziha mbone manye nkate ndiyo muno tubone kumanya sayine zizikoreka nkate narwo muno so sugar levels ezitukumanya nguze no tanza kiranza kujya fansi kamba hego cyo kureberaho kike waba waburi remere ninge twita random blood sugar
machine z'ukuzi bumara ragakukira zitazagura commentaries mushanga ngo waburire meri etari mu guruko serinje kukire yaburiro 11.5 okay so ko kuzahiguriya 11.5 mg per deciliter tutandika kwera rikirango basa ko iki shukari ngombwa rumwe tukumara wabura ko kwija twashangira higuru kugira ntiro kotahe nchakoro ejo tini chuwari so ko kwija tini chuwari twashanga ile higuru yamushanje amwe tugamba 7.5 chonka ile higuru yamushanje mutawaka korachi akabuza basa kutangira funa ki shukari wiyo icyo reka ngo shukari yawe rinkahe yahigura cyonko mu rumwe tukumara yego ko kujya twakucebera tugarukayo tukusinduka muka wagaruka ncyakari wija wakebera twashangire higuru twacunduze byo birorire umukire cyanyuma wazo yabira umushukari nyingi tukashanga etarumu wagaruka mu rugo twakebera higuru kora ko mukurujo ngo basoko boruye ki shukari ebinde bitukuza kucebera katuranze mishaho twamara kumanya ubonero butukuba twine ki shukari akubanye bato mushitamye hano basakushangana hatunwire shukari kunka ni important kucenga nyine niryaro bunamanya ngo shukari mbasa kwantangiye kujinjira ninganjye mbanda ko nita ikonda bits ninge yitwashanga ngo insulin mbere tugukora insulin abone itandika abakire bato kwe kumara kutandika abakire bato myaka itakare ngibyo kucyatwa kuri ngamyaka 15 batakagirebe onkaho kugira anti omubiri umwayago ko izagurukose n'utandika kucyanya gure bishaje kugira anti save zo kuyanza zitakureba ngo uzakurukose riyo ningo udafata kureba gurukose abo kugira ate hata amashaje gono mbere ugakozesa nuko kushangira abana ba diabetes babire bakire bato bari bace munonga ishwe access kuitrosa Uganda mwedebekanisize obuni bwogere bwo kucamukana sente omukazana kale kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 10,000 zonka yanditse shaheji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 10,000 zonka rero utegereza mucha ubwo kusingura sente nyamwinji uri kwirira TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente mu program yo mushonje hamwe no muneneserezo omuhanguzi naza kuba natererwa simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda ibirundi ryo kwetaba mu kazano nikore micha yawe yo kusingura eri kweyongera twegitaho aha program yari bahindikire ahita rwanda twegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe kandi tegatika ngo uza kushwera ntabaza kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zari mukana rwanda kiriyo kumushe bomusheja orukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji kwanga katungeche barakwenda twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Ni wana hulile heda masaya mire na weyagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Heda masaya yuruga. Yakutero. Very good for. Show headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicara nyensi. Koro nugira ngo turagire mu kanisa buriya school fees bura.
ukaba noyegomba kushoma kintu profession chewa binokuna abashomeza kunabembare bo mu ishomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stalking ndingwa za kaki abajenyi bitu abantu batuganirira habinte baraberemo kandi nababina no habuzi obakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi tumunsi konganyizira kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagamba ki reba hindukire nebeho buri Sunday shahi naze ciro aha TV West Tonga Wakaruhu TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umuntu iteraneza bari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu canga cawe eshayona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cona eco murebe witu aine kumanya nituza kucumisya yekumira mu kumanya abo kubicira abo cona TV West neja kuba nechikwisyaho TV West nehinda Hinda program echiri sisimuka tuchira mu tugendo misho nebinji ebirimo niba umutakare tushemerire ko kaminji ebirimo nebaho ko tutazabagambire ko tutazabagambire nominations niza kubaho ninga zatangiye kubaho erizoba nizoba erianyensha kare twari bambaye electoral commission ine guidelines ezesho kwize izobe yanyamwe bazo actually zimo muri ebyo ndebere ngo abantu tubakwikiza bakora processions zo mutawuni na nebe byona but of course ntuza kubanza tegeza gere processions nomanyisa kireka tuteko buseri ni processions ebyo kugira ngo warga kwehanditsa iyo nabahagize ba umwakora za raro mutawuni ebyo byona convoy za convoy kari warare nacho cyaba kiringwa gamba convoy so bashowize guidelines ezo and of course already to an electoral commission yambara district Gideon Senyomo naza kwa najita yaira bongere kutushobora ahashonga ezikwatirine na nebye bintu aho muri mbarra aha bwambarra city twine binja bari yone behandikisa umuryabo empangare Rita buryashika no maharubo abarukuza kubani behandikisa izoberi I think she's coming as independent. Yes. And even the previously arikuza kuza mu parliament she was an independent akatene flag. Yes. So no hati naza kwa nayihanditsa nka independent antene NRM meaning. Yes. When abari independent konga begamire side ya NRM. Kosi no makaruru in case kahwa muntu babeta baganira nabo ate byarini ngibirugaho bundu babatereza ubwo naza kwa na haya na ahantebe yabacara then twine na umwishi nengashi umucara honorable Charity Chibaju Kamuhanda nawe naza kuba nayihanditsa izoberi so already nabamabtu amanyire ahantebe jo abarabe nebehanditsa Bera ho muri Kampala bambe nebyara gahonda beho ebintu tubyanguhi za Kampala za wakisongwe agama tawu n'amahango za Masaka Mukono Manyangahi ebintu bakabitaha revendijo as it is not just okwehandikisa birimo efujjo ino kuragaba wagizi bo kwegamba ntori wamanyi so naho nebyaragaho ndabeho and of course twine kuri wabanywana bito wa Sechikubo na Rwanshande ukwe naho mumanye nibiza kwa birye byafayo General Rwanshande ibyabireho buri ya 20 primaries tukuronda karo primaries mukabireba now this time round still naho bariyo then wasegona ne warukaga nabyo sibyangu you know embera no ija kuba etari ya buri zoba
umbicweka bitari umwe na bumwe konkana naha zitagire hare amazima garungu buri yo mayitebekanise okwereka bahagize be ebintu okubirije kubana bigenda then Jim Wezi ya muri Jumbura zakusibashiriye cyafayo nawe nomwe aha bari kuba naba behandikisa izoberi then twine Amos Akochi Karampara yes aho muri Rwampara nko kujemima ya Kigamba so nukwe abantu betebekanise kurunje munonga okureba ngo baza kwehandikisa kandi njango be updated ngo Uganda omanye ngo owo kwenda kutera akaruru yayehandikisa binerariz zabo ezibatebekanise byanyetariye mwene mubana ishomero obana hachayi obani nkahi mumeke gashwa ngwazayo akoko wajanga politics kwata kandi ryo munyihanga agarahanga no bawabiha mbwene jonderebo buri yomwe ecyari kugamba aho hingire aho ko yeki uniwe dorohaho atizo bya politics orebe no hakugamba kiha bitwa kwa kujwara ekikaru kibe cha member wa parliament ninga nebyo kweyi azini seriously nakwana agambo kare amachwante ngaragara utakana bukuka tshobwa yazo parliament bakuza kumunuga barebo betegereze omanya hora kawe abamwe ni manyangu we have never faced them face to face abamwe tumukahuraga yibaru kugambira konko mutana bayine manifesto nungi yanagamba reba nakimanyisa oreba misho joga kushobora umanyangu guhati yake na ukora cyafayo nyine munywano wanje omwe akagira ati atoba muntu ogu atoba muntu yabaje yanagamba norengo nashadi I was like n'abandi barebo murisho orebe ayakubasa kubana kwiha umukiti nakuto mukindi takaza mukabo kurinda 12 story cha sabuni akaferka waraji ukatera then wihanga ryawo karahayo then yasakatanga government tuyambe when actually you killed all the a long time ago obwabire no terrerio akaruru nitureba electoral commission emunegira mbu nominated parliamentary candidates bamara kwa nominated offices za electoral commission nombyanga byana ibari nabaza kuba nibikirizibwa kubugana habahazi babo konka ngo bibene turakore abishayi bitarabeturuho amashomero nk'ibyo aturabe kungana zitu babikorere omumateka then ndebe bakujambu ebi byahwire erizo bari yahwire nanye chakare ndebe bazambagira mu campaigns nezakutandika no officially nezakutandika ebiri 10 bya November okusia ebiro 13 byoko kubanza kandi koko nanagambire already general elections ntuza kuzitera ebiro 15 byoko kubanza so bamwe bagira mbu byone turakore ito bakanditsi turebe ngo twabikorera omumateka amateka banagahanguto obanago kumubusinja kwabantu ebi byona ntushemerire ku bantu bifaho twaza kugena ko mbebuge buhanguka Kampala ntureba already hino ku bantu batereze mahanda of course ngati nka Kampala population nimpango barimo batereze mahanda barimo batahoza traffic zirayamba babese imbere kugira ngo babase kwika offices zi ombwire kuja kandi nana ni twabanda barabe bariyo mirimo yitu tutakateganisibwa tugambira girensenyemo twatagambira barabe baba nominated ahantebe y'abacara bitona nantebe y'abashija kuchamonga omumbara city north tuza kuba twine yes honorable bahata incumbent tukari naza kuba naba nominated ogu akasingwa on primary but still no incumbent kanaza kuba na ijanka independent ogu then harona na honorable Chris bakashaba ogu nowe flag bearer obwahati bitona we naza kuba naba nominated omukire niko kamwe amakore natongana kambo already girinsenyo yashire omufield byona naza kuba nabutereza misha kachiko then yatayire nana omujwechera wa Mara City North Rukari nabo maza kwamatambura ahantekateka Honorable Rukari is also coming as an independent yes though in RM leaning yes yakunajya mpaka ruru muhena muzeye ibyasigara kubirebera uko misho natunga makuru agarukurga omur Kampala one of my daughters lives there impangare yanje inid
inide we bari mnongo kumpereza amakuraga natati ati it is serious ati twatwara nabana ha mashomera bamwe atananyeke nyine tunaza aha campus oh gosh nora abantu bari nibecengera mama abantu bafujo biyobona ko reke cyayineho nahabwecho you be very 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 careful kuba abamwe mico n'emitware zeka bafuruka bakavuga byo kugira ngo is just akaruru abantu bariyo nibongera okorondo bushagiki omburungi no mbubi so utakashanga watomera inwa ndora naza konka ito abana bita amashomero bazayo of course nito numuratu ryahamura muturiyo ntukora nahabwecho koresa amagezi gona utakaferwi izoba ryawe koresa amagezi gona utakari mu kuzamura gukora kuba ibyo gutekera cyane by'entasya nabyo byande mataringa umuringo muninga ogundi mwana wanje ine natuyishika impangari yanje. Thanks very much for this update. Yes, nende baba bajirambo yitwa bese imbere twaba turumuntu ramo matown gitu turumuntu genda electoral commission kono nominated turumuntu rugaye turumuntu tujabuza tugenda chai tufeyo munonga tumanye ngo ze guteza turumuntu rabamo aro nabandi abantu baburijo barimo bakora imirimo yabo barimo bazira sembera yabo noza kuvuza kahehe na excitement uhendero tomiro muntu kandi ushanga atecho naco wita watora yes and bajambo ko nominated guarantee mutakabaza kushazama ibona mateka mateka waje cyo kudisqualifyinga baja kumbe ne bitora kore tubikorera mu mateka no bitora beto aba nominated erizoba hamwe nizoba eri yanyencha kare baja twamara kuvuga abahagizi bitu campaigns tuzemerize nko kubagamba baja campaigns official zakone zitandike 2010 byo ku 11 November bitu bagira ngo returning officers nabaza kuvuganaho abesi imbere n'ingashobo buciko bwa election commission wa returning officers tuza kwano bavuganaho imwe ababire nominated probably zo buri rakana n'ingura katano kuja hati mukore road map. Yes, mwena mwese mbo muni Mbara City North maybe Dr. Rukari kwa rabena na rudaka ruboma kandi Chris bakashaba bari kuriya kandi takashanga twaterana so baza kwa bino meeting izobe ryo rakana ningo rakatano kugira bagambeho ndatere bihako kwa manyito mwabishongozi bati mu campaign zeza mu kushemeza no kurunda nabandi tukagamba nabo tukabanture twasayideji abomaya abayetse imbere nabandi bari twasayideji haza abasayideji bakabina futo kitu mnonga bwenu bahagize bagabi bimite bineza afite bazura imaketoroza itweshi twakozere aya utwabentu nuturondera karuru yatshabaje tumwena mwemerere muzaharubaju imotoka zemerere zaptizemerere abakutambuze bigere mwemerere you give them away babanze barabaho hazo barabaho bakaba rero basimbura itweshi twabentuza yes baba rero baza gukora rware yabo ati nituribo turiyo tuza gukora rware so abantu baragaho ituriyo twija ko tugira ngo waside yitaragiza ati mukakane iyo mayemera hari bayabane imbotekereza kwibuka so manazinze mataringa ombidunkebi kana road map says bazitereje barebeke ngo tubabasa kutomeraga nabantu abesha batakasta hihi ubwo hayana gaho bakabana yisha injambo cyo gendera cyo kutera road map then niba abantu nkabantu you have manners ubwo wari yo noteka teka nkunorondera karuru then okavuga cyo kagiteta rozo kashobora batayiba ukenda kubatomeza basa kwendera temiro umuntu kandi yo nkamagaro basega general mukoze se manners really chairperson wakacheka ka election commission Simon byaba kama yajambo yayishengereza bese imbere ni tone batero bururu incidents zabiro mu primaries za NRM mazima zitakaba akati waza kureba mu byanga kayisinjiro kwa abantu bakosi ama motoka abantu bita
abantu bafira on primaries rero kasha general elections agize ngo mbone yabeshengereza byo turabintwara turebeke ngo ibyo primaries ibyo bitakabasa kubaho batekana ko kuwagama ni tukabantu tugire imico twetware ngwese ngo banchakare neza kubere hete no shatine mwana yishomero that is wrong twaza kumara ubutumwa obwa bashubuzi nsa kwa tugaruka Gideon Senye Mariyo natebekanisa okuturetera ebirarjo kwatara nominations na mnonga na Jacob ari owa Dr. Kari turebe ebintu bitambura takatumure bantu mwe nitugaruka Nehinda Energy for winners. Kurukayo mwana witu omukahumurako obutumwa bwa banywani bitu wabreba akoko nywani nja wakareba nakagaruza mwamani Justin tukimori yo mukazo wenda wo kugira ngo umwana wo munda unataka ketenje bitahasigara nabasigara twenda class ya bachika tukosa koko nywako Shiri ombya nominations ningashi okwehandikisa ahabwa abo abetibre abamemba ba parliament abo cyekatari mwenda mwe ihanga yon kandi baza kwehandikisa izo binerya hati na nerya nyencha kare kom process bire mutwa convoy twabo na twarare aho bakwerundanda bakavuga nabantu twara electoral commission cyitiriza urarge kwehandikisa gender obwa nabantu bawe bakushemererweho muganireho campaigns obusratandike tukumanyiza mugizo wajura karuru indonda karuru nibasa kuterana na electoral commission mbate cece mekora wa karari zeze turumwezi bamwe batebekanisa ekikuru banjura manifesto yanyu yabo dotenyerekeri rero tunyanya abatura bambara ikizo cyamizi to amashanyarazi emirimo ebyebe byona bugambe batkanda tukora amare uborekire ku mpaka baza mwakora mu meeting yako twagamba twende byo kora idenga bazi charity babwana banje tujye mwanya gumwe electoral commission tekumanya rero chikoro n'abagera ho maybe so biro akata n'ingoro akana kujya bakora road map mwaza kora mota campaign zibuna kubana gwarabaha then obunde chintu kitandike kutambura smoothly Gideon Senye mo ni muri bayashiraho na incandidate wa Marazoti honorable Rukari ninde bamwinere katse bya mwana tugambira turi kweteka nomination izo bergeri izo Gideon Nonga Jemi mana Charles good morning kulaka sheshe nataka bale bele nacha good morning mbata kwa kubi numuri bachiriwe samazina Senye mukiri ko kwagamba okweto rihanga erizoba nesho chemtano ebiro 22 byo kwezi mu mwaka 2015 ekirechi nche cyatebekanitsibwa kachiko akari kutezo buro kweto rihanga kareto commission namuntu ufata gamba akaruraka nako
umunyayuganda wena na mnongogwe ayahandikise n'akakiiko ako baza ko uri umunyayuganda wena kuko atahandikise n'akakiiko nari myaka yanjye n'ibindi bikanga kuko murundo na ngimwe abayahandikise n'akakiiko cyo commission uri mu voter register ikintu cyo cyawe cya na mnonga twazo muri y'abanyishengero erizo abanyishengero abakwenda kwishima kuzabanyishengero handitse kwetorora ihanga ryona takusibize turinka itemerero muri nko konjero mwami unyemerero nawe ni Dr. Robert Mwesi Barukari umunyishengero wa Masike North Constituency nyindatuje kuganira okurga kasheshe neshaka kurya shazanziza abashahi bino dakigi 15 atugambere urugendo aye turugere na hati anakuzo kwehanditsa bitwe naza kuzo mu karuru katangira honorable sabari ba TV West na munonga bari batureba akashesha yewe munonga umwana senyumu okunyakira aharutandi rwa TV West ashaka abaturukize abatureba ni mwebare kubasa kuturukiza no kutureba izoba ryaka twagaruka mu bururu bwa national naza kwehanditsa kandi turjo ombya turjiremu ebya patisi abo bati ndio ninjisha nka independent nashkwezimbaho nko umuntu ukinekiri so ndio cyuza kankeri zoba nyenda kwehanangeza abantu bambara North ngo mweswa Robert atya MP1 hati kandi abamana ganyu ni mpamya nja kungarira muhatine cya kanisa kwihaho ebe byabireho ko kumumanya ebyo bufumo bwayo butatu mu bururu konka ebyo bukabo mu pate yite ya NRM konka tukwija kuba mu National Electoral Commission ya Uganda yona kandi nabwo tukabamanya n'abakoze tujja kutaho buryo tubakwijagaza kukikora nakake konka nishikafuye Mwero batukana numanya y'inyuma haho turugire president Yoweri Museveni president w'ihanga Uganda kandi cha person w'ikibina cha NRM aize kubataya isana mnongo uko matembagiye hanga tugamye bicyari ibe birugire kandi akontu kumanya ko umuntu wabe yari museki bit okajango amru campaign zone dijo chance na wakora abo myaka igiyone tubentukora webera nokora tugamba rugendo na mnonga inyuma y'ikibina cha NRM yebare mnonga ebi ururo bwarigiremo bwa structures manyambe maze myaka 10 ndi umwebembezi w'abashobozi omwenaremu konka ahamuhera aha twabentwakana president yatwabura yagira ngo twikirezane twashita amatwikirezana twarabya basajya baraba ngo abintu yayebembera kibina cy'abashobozi omwenaremu imyaka 2025 2023 Mwenaremu. Erizoba twaza kwehanditsa waza kuzasha zingaye ben what should be the do's and don'ts na munonga abahizi bawo kabino bagambira nyenda kwehanangiriza abahagizi banje ngo ndio niza kwehanditsa sha mukaga aha offices za Electoral Commission Boma kandi ngo kutora ntitwaza tugira ubuteka ninja kwa program okubera turatane konka twakwikiriza abantu binje kuza kwihandisaho nibikiriza abantu babiri wa proposing no wa nominatinga so twenda ho abantu binji kandi tukahendebera jiro Electoral Commission ndebo ine bikwata watungire amundo kusaini yaone sign yanje yebare kujubuza sign yanje ne motoka yempaka ahabwo kuba Uganda twine ebicweka kinani omu banya-Uganda yona eminyeto kandi eminyeteji ekina mani eine myoga ne kuratera ibintu bya sports kandi omurumbara storm omuryankore nyebembire ibintu bya sports so nyireyo simbo impaka abo kuba emotoka zempakezi tukugira ngo n'abavuji bonka bakushemerwa araba kuzireba araba kushura ibi necyo kwita back linkage niyo ngomwoga gwanje kwenda kwebembeza nka sports niyo simbo yanje mutwe impaka akugamba ukambe ngo kusibira bare nyanangeza abantu bambara North rikari yagara mbweno aba bargira hibarigire mu bakwibo uraha bakabwira ngo inaremu omurumbaro bajikorire nani babasa gukora ki nyenda kwehanangeza
mugarere kari tuine programs nyingi nambwe npereze kwa matara gasora sezona na tene kondo aina organiza abanyakinengo kenkombe na kabingo batunje amatara tekendezo ushuma abo kuba tuine ushuma bw'emirunesha tukabaza kubanza ushuma bw'amataka cyarwa Uganda n'ahandi hone twataho twitwa se tuza no guru aza kuzoshuma ngagiciro abantu bakwenda kwiba aha celebrations za Christmas abantu ba boda basegize nyingi ndire bitarebi ngo reke kwiba abakuvuga boda nicyo kandi cyakashatu twinoshuma guru abaye bataturambara abakubireta mbamanya mbareba nikikafuhe mbara state north obushumo mamu kandi ahabwanyu nanye ntuje kubucena kandi nsingure hadisha kandi ogwe Dr. Robert Mwesigwa Rukare omunyeshengero abambara city north constituency mbara city na town tugambore mbura tine mu constituency ibiri tine north na south north omwamunye na Dr. Robert Rukare nwe omwebembezi omwanyogo twaza mu south tine yo honorable Mwine Mpaka then twaza mu Kabacyara tine Rita atukwase bwaika ubu nawe naza kwanditse izoba nabandi abine Frank ekutari yabyo muri wa TV twakurga twaza electoral commission akwantureba na breda chikanche okuja electoral commission bakatanduka mu rubuga okuja mu mabasha ishata batanche kwerundana kurgasha hezo batanduke kandika hina bakoze pre registration na pre nomination bari nyuma bazo nani ngamba pre nomination aka nebazayo then bashizuma bareba y'abantu barwaresera abantu 10 na mnoga bakwenda kukagira ku rugo mu nari miliyoni 3 washashwire wano enda kwese mbagwa amuna nakasete ekishari ebyo bazali to commission kwano tunga live akiri West Honga abakire kanga rusujo nasikanse mu Gideon aho muri murambara n'abatutsi n'abakire Okay, Gideon senyomo webare munonga kutisiaho honorable Dr. Robert Rukari Kandogo ni incumbent kandi ni MP wambara city north of course kutugambira plan ze zizoba ubu yakorecherera kuba nominated izoba of course kutwahura shaisha two offices baza kwa bazibire nominations neza kuba haneze tanchiraho twendeze mu by'imyaka yare akaruta kaketa kanguhi akaketa ko kuboneza taho kabaga ka birthday ninga ngwano za kubatiza nkabana ekine kintango mnonga ekiri very costly ekiri kwetenga mu intelligence y'amani ekiri kwetenga mu kutambura kwecengera okugambe bugambuka bano no bishunshura kabicenjera ngagacyenjwirega bahereza okabicenjera bitebyo kuzaho kagambo cyese tumusasire baba tachikusasira kendo ntubendeza rango kuba nimwe umwoyo murunja tambure nimwe mugambe bicenjwire mu jwareje murebekeje rahanga bahereze muhanda ya sente abo kubantu mangwe bintu ebintu byetenga ka sente karunji munonga kahami. Yes, nomination fee. You think it is something easy? Aha ntuzikorera mu myaka engahita atwaye ntuzisikipe. So reale rohanga benimwe kandi mutakatangwe ibintu by'amarugo nabeshengereza ibyo kurogo muntu ngo aterwe accident rero beni warabaho eco kubiba nje cyo kwijoka sharura kandi amatahaga ugabasa kuba mabe kandi woroho burira ko kwakufobona nazo mbusinje then mareke gambe bgambo byo kusyorana abo batera twira amagara ago buntu tina harantiro mu iguru akashuma akabona kija tubone tumurebe nkamarika no tutwine marika we no magaraga okugamba kwitu ntushobya okuteka teka ntushobya ometamburo bundo shanga tabaje ubundi hina butujumangine nabo but eshane iko shanga ngunyonyine kuba mbizi ogwaine kuba muteki oraine kuba memba wa parliament mwena tumukacho ogo wariyo no gamba kubi basakushanga no ranga torine ngwera bonje takose bigambo berlinient then yarabireho mukavuga no muhanda mukaramutyana then ine diru orukwenda ngo bimvoro vudakajukutama atabanze futeka teka buriyo bwo mushasho mutuma obwana ogambe bugambe byabiremire aharuwe kandi ni ntabakurondera abatahi bita karuru nabeshengereza nabandi yo wa charite
ubwo yariyo wa charite uri yariyo wa Jemima nitwe tusigaye mu ka relationship kitu utakashangwe jine shaha ya muhero nandu muni imagine ngo yanogera hati hahari abagize aba charite abandi barya banje I was imagining hati nkaho muri tabitu bombi bahabi nakavuye karo kucizayi nabanje niwe naba manya bintu hari nyo nimba manya koko bukose kwetera babo bafujyo twino businje Amina. and of course reka tugezeho tuna abana batezi bakaruru bawure agent obaniwe uko kuturi ba stakeholders binji omukaruraka reka tugezeho tukuma businje kutanjana ni wowe aba nominated kora agenda aho stage bwambe ebukombe kabantu ebikorete nkwatanisa kandi hato tasiga abantu wabise chenega wabatatanisa ukashanga nyencha kare warugeraho icyaro ticagaraka kwatanisa haba hakavuye kamani so reka tugezeho itwe abantu baza kutera bururu tugezeho tukuma businje buri muntu atumuhereze tinisa ubundi tukagira akaruru ko businje abo kama natemivuye ko yaratandike hati kandi twaza kusiyo muko kubanza tuza kuba turinkaye reka tugezeho batarakire kandi ati bye no shanga no shanga tine no wakwasa kwihibanja cyaro tine wo kuramusi tine baja ngoriya ngwa kabaine nakabagambe cine eso reka mu tugezeho kandi twe ba candidates kucina munonga ba candidates tugezeho tugambire na n'abantu bitukutambura nabo bagezeho babe abo businje bagire emicwe tutambureje izo barbe successful ubanga hata nanye simbere na Jemima oba Bridget akaza sayi yoha nakareka mbani ndawa ndoza kufisa karuki achatu mwendo hala kutora ndebwirwe ora ndakunjira ngo mwebembezo bwanje na nabwebezi bwa Jemima no bushana reality no buri mahacha hakiri anyways kongati nyoni mbani wochi bina chiha this is Dakar and she has Dakar but anyways aho kwitwa ndayo mukuganira no gushika nyoka bene ntekateka ngo abarukurira ihanga ubaratoranyika president tuyika habwire obo kugira ngo ushange ngo muntu tuwari kushuma kutamusente kugira ngo aronda karuru tukabwire obo kugira ngo no shanga tiro ntweshengereza Jemima ahabo character ye ahabo kwendeza kwe ahabo kwakuruza abana ahabo inongo no shanga ngo 80% yo muntu abantu twena tugitikinga twente twayikora mu murimo twije tuzo wawe tukuronde tuje ngusebo nyabo bani waye simbo twebembere then hatina nabana baje ngwirite tureba nanka then hatoshange ngo okuskomuka kujya hagati y'abatezi bakaruru konkiwo tinde mukusikamugo tinde kutama sente nyingi tinde kuza kuronda abantu tubutunu kifuba tushange ngo tukwetoranda boko batwasha umuntu akuze nabeshendereza mu mpakaruru ninza kubaretera amashanyarazi ntotere ntugobamo ninza kushomeseza nabanyubusha UPE ne kuberyaha ninye kuba ningobamo mbwe numanya ngo nkana tansire kwizubaho izo nomere mwagisire ko kanyira bintu besere ngo murangaro niza kuri nizo tugobo meza aha bwenzi niyo rukija kuzasimba amaju yero no musinzi no mwana no mukikuru no byo mwana nakurahiza kandi byo kwenda gukora warakuza kubana bigobamo ekintu nkinteganisa munonga ngabe ningona mu 20 twarunda bebembezi batari bo kuturonda ngo tubaronde nishonga nkuru ejo wagamba program ya sisimuka ekiri munegendo misho kuko bahatika sumuka mu kace tuzana twagaruka nabo batera amasimu tuza kwa mugamba nitwe amasimu gitu beno batumekora teresimu agezeho oyire hari na TV yawe ningo cendeze volume tubase kuzinga naje inamaza kwa tujukwandisha konkiyo rukwenda kwetereza kare inamba note cenda anana hata mpa mukache tuza kwanza gamba nimwe twagaraka mutakara TV West
Uganda. I don't need these coins. Give me my money. I said give me my money. Damn that. Don't you know that it is wrong to reject a national currency of any denomination? You should respect it and know that all money has value. Bank of Uganda issues coins in the denominations of Uganda shillings 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 and 1,000. They are all legal tender in Uganda and should be accepted for all transactions. Money is precious. Handle with respect. This message is brought to you by Bank of Uganda. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebicident na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara okunuka kanu na hati gumana okozesa Ebicident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba riyon Ebicident na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebicident na Fresh Up rero oyongera kushaka mbantu otira kwetina aha kasente kache munonga kichira za supermarkets n'amaduka gakuhihi okwetora rihanga riyon Ebicident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Yamal, Hurricane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Okenna. From the Pearl of Africa to the heart of Spain, Star Times brings you football action you need till 2025-2026. Alan Okenna, starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own Star Times UPL. Subscribe to Star Times Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and so you can buy for Uganda commentary. Star Times Football. Kubei Daisi. Nehinda program echiri simu kawe bari achiri nitwe okurwa utwatandika kandi achiri munagumza munitwe kushayisha to bit of course kati wasichina programs nyingi kandi ziboneye zotashemerire kuba no fera ko tutabagambire tuza kutunga mushagamba nimwe ebinte bukwatine na nominations by'ubururu biri bitokwe omuchanga cyawe ntwenda mbe no muteza updates ebe muno bigenda omesha noti chenda anana mwenda noza kuba notera esimu yawe tubone omugisha gwo kugamba nini nibo wanye no kumanya naza kwihandikisa turusheni kandi binji twine manyisa ugumtezo wesomo manyisa umtezo wesomo humura umtezo wesomo wanyu no hogwa riyo naza kwihandikisa oboro kumanya abo kwatabentera mu memory updated tumanye ngo muri mu karuru tumanye ngo muzakatera ibintu twena base okututambura cyese mite niyo job ya screen tugambira izoberi owanyu kuryemerire tugambire iwo wanyu naija kuba karare naija ka stationinga nkahi you know tumanye ngo muri mu feeling abantu banyu hello Nebare program. Niwe je barese borirota. Nireje. Amazina nayo watera. Amazina nabanekana amanyamero ni. Adera kurgacho ne Rwambara. Imano wishome ala gasini Amerika reji nashire nyanga ngo hagizi ngo kumanya manifesto ye yeyo mwebere mununga berwe kusogwe hano no gweje akagarandi newe namanya ngati no Rwambara kare obusinje nubo butukubendeza abantu barampara nana ndijo myanya atu abantu gender mission and nominations izobe ryerizoba hamwe na nyencha kare Esimiyetu noti mwenda noti ina mwenda abarukuza kwihandikisa kama batwebembere temureta fujo wakati mu makubo gafe hello kwakira siborirota
noha waterera nkahi kandi ukabirita mbona ezira mu kigesera na rugamba yes yitwa kweza kuyandikira boba Jackson Kafuzi yes webale mnonga sebo okutereza update jo Jackson Kafuzi mpara chaka okwe nondi kumiza mnotero to updating what is happening okwo ndo hariyo naza kuba nominated today tuza kushemeza tumanisa ibintu okubirimo n'ibigenda aho misho kwe embere ryeta abantu bari excited n'abanye kugenda misho imyanya yatebekanisiwe embere ryeta uko muceka cyawe eco kurugamo obo ba MPs bakwenda kuba nominated herizoba hamwe na nyenchakare of course kampara abana tababatwara ha mashomero batiri baganda natiya gas na nachi yatira gutere hello ubwo n'umuhango Jason JJ active ku rugabura Makiguma Kazo district twakwakira nashimirwa ukubari mu studio Charity na mutahi wawe yabare ahabwa Kazo twine flag bearer Dan Shumosho abo inaremu yes kandi ayisimbirwaho imanzi tumuzugu bossi yes Uzirenka independent nabo bariyomba za kuba nominated izobere. Okay, we thank you very much. Thank you too. Mabare mnonga ba Kazo for that update. Dani Chomosho hamwe na mtahi wamwe uza kuyandikisa izoberi. Tubendezo kutambara je, tubendezo kutina rahanga. Abo kuba kitari yecho abamwe tutinere imana ne basakuba irimo violence. Notera sebo na nyabo otware chokori update dotoreke excitement riyo ko kumharanje yagamba muburira mutya ahacanye mukuzaho hello bantu muchendeza volume ya TV yawe tubase kurizingana je hello sebo okay ninjira ko tutwabasa kurizingana konka abantu mu muchendeza volume za TV mugeze ho muri hari na TV zanyu kugira tubase kugamba kandi turizinganije note bire note chenda anana mwenda niyo sumeyora be notera ho tugambe ni utumanisa ko ihamchanga cyawe cyuru no bahaba kuza kuba nominated hello no gamba na mugabo tabu makata umundama kegeza bitaka yes twakwakira hati mwewe hano mundama umukegeza echaka centro ine ayeti mosi hamwe na bijari wegeza kandi omubatara binemu babya kandi binemu na soga bindwe yego ko turindire dukataka kitu kulingana na Tom Bright hamwe na bijari wegeza kandi tugeze babo kubatine amakorwa kugira ngo cyayo na ngenda kwihandikisa so izo ngabazi yes ndikugenze cyayo ne izo baninga nyinshi kare bihandikise byo bitandike okurundo muhati wabo ego yose tubareba munonga kuba mwundama kandi bicomerwa munonga no kubareba n'ubwa ni mutabura munonga kandi mutwatagana n'imwe no bari munonga wow abo mundama bazamukize nutubendeza okuyehandikisa kurungi okutari mukavuyo okutari mukuratirana okutari mukazagana bwa umuhanda kama abereke mu muhwezo witu noti ibiri noti mwenda noti ina mwenda TV was hello yes ogamba na msire Fiona kurukomo rubushika ngo yaba Fiona wabuhweje twakwakira nanyo nashimerwa kubareba mbere bitokwe mwana wa mama ha yo vibe naiba kweta vibe I know turizire teka ngazato kana handikisa sha mukaga
so ishayona turiyumva ibineshonga amabizo kwegama mwereze kwerunda hariya hifa shayi wahamanya wawaho okay ranga batera ibishaka kandi umuntu umukwenda mukamabiro yabahereza amina matuma mugumeze amina. Alright. Ijero hwejo. Hwejo chaka twahorebera umuntu mfayo haba hari nkahi tuza kutushemeza ko terrace manoti ibire noti chenda anana mwenda. Hello. Hello. Urire tanyabo? Urireje murire muta. Turireje amazina nayo atera. Kafati atera kunjiri. Abari kunjiri n'umugamba cokwe. Turishimishonga katendeza mchara media karato hanguzi. Ejo nurukunjiri municipality. Ya kunjiri municipality. Okay, nuwaiti birawa chara. Yeah. Undija ruhonoha. Undija ruhono mchara me Paula. Oh, okay. Kare katubendeza hanguzi. Ni mwentu bendeza okutora naje. Amina. Okay, chinakire kito dakika zitu nkibiri chenda kumanya abo wanye ni jetije bihanditsa twakwihandikisa mu inara arabere ninga nibyo mwe kwasa. Hello? Kani turi kugambara hanga. Of course, mambe kwa ratere twakweshengereza chendeza volume ya television ngo yire hare tubase kuzinganaje. Hello? And of course cyashebeza kushanga hata abantu bamanya nabesimbe. At least no babamanya araho kuzoka shanga umuntu natero rari takumanize na MP kwenda kana. Hello? Hello? Ni musiyo notero rwari. Munywani wanje Emmanuel okorogoma yakanje josa ko yajangu. Hello. Sebo twakwachiye. Yajangu politics is just a game, don't put in feelings. The game feelings. Hello Sebo. Arunyabuno guys. Numarunjo lirota Sebo. Natera hwejo. Yes. Amazina. Amazina ndi mushabariyano. Twakwachira. Yafyama yushiri tubabona. Twakwachira chairman. Yego. Byemerire bitopo. Akono bintu birije. Amina nabahabetsimbira bariyo nibaza kwehandikisa isoberi. Nakushabura no mweta nagamedochi. Aha. Nakwezi ba abwa MP kan bakushabura ni kumushabura musinje. Ni wewe nkaninga hariho nabandi. Ni mayangu nakwezi ba mwana mushye. Mr. Francis. Oh, okay. Kandi abachara ho chemerire star. Kanda abachara nugo na mara. Ondijo. Ni wakwise bendera. Okay. Ya NRM. NRM. Aha. Ntukwendeza office no chairman. Ntukwendeza office nunji. Hari unania chama ruwangoda bagoda bashi. Amina mukama kurinde. Kandi wima barinde. Hallelujah. Hatyo twakoma chairman. Ndira twakoma aha chairman. Of course nka TV West tuza kuba turuho kugira ngo tugume updatinga ibintu mu bigendo misho omyanya etari emwe nemwe mutakafero kureba amakuru gitaga censhire ndende namakuru agija bakugira ngo abantu kagana bashatu bamara camera kabafa muri butandu yabaho along Kampala Gulu highway ndebe byabaho shamukaga ndetse 15 zakasheshe bukushesha burye izoba kitare mukaga 12 ndeba mukaga Stareba village along the Kampala Gulu highway namakuru gusasa munonga abantu kagana bashatu bahamera kuba baferaho abandi ninde babatunga butandu
nana mu motoka abunda gafuna butandu ningareba ha but of course tuzakuba turi kugabahereza mu ijire kuko kwabone ko mukundo wawe ningo muntu kumanya ari kucavolinga ahargejo go muhanda ubundi tugeza hotel rebe kwarabe aciro very bad namakuru ngo sasa mushaho tube nko twahenderera abashija naco kane bigumire konka omwana kesho ngaraja ngo wawe nena ku owananka no bujenyi konka manye mbere yorumu dena hasigara oye kwasira hanga neja kwa nakugaruza shibe kwa nakugaruza so abari kuza kuyanditsa tubendeze birungi byonka aba bashendekerize tubendeze kutambura je aba bashendekerize tubendeze kutegereza abantu banyabishayi n'abashomero nankayi kandi ni mwabanye nchakare tutakarinda reka siga nakugambira ngo ni nkwendeza ebirungi byonka mukama yebembere mubabebembezi abenshunga nyona muharanje twakoma ahagwizoberi yego ngano misho tugaruka mpora ati nitokati zo kurebyaza kufa nomination zezi musibe je bitumze sisi narimo naisha kubashemeza akusashayisha tu kwara rugemu TV West chine programs zezi nizo tashima kwa mufira musibe koronje akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Narara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation.